Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA bat MDC ke Kongres na Nongstoin Constituency uba Gabriel Waalang ulaong bakajing syarem ukertong ke Seng Kongres uba Vincent Pala hakani ke election MP Lok Sabha kadaw kadai namar kajing trilang bat ke NPP ha KHADC namar hayeng dorbar thawan ke Kongres ke Syong Haliang Persya habayakran bat kaptu kani kinong thok khubor ha KHADC ulaong bakidaw ba syarem kadai ru baka Seng kamla ban pensyai bah yakipad ba yakimat jingkular ulaong ru baka jingkwa akipat ba ya ka jingkala kadai namar ki smooth ho baki lajiat ya uju hadu laisin haka juga por ula ai khuble yu Dr. Ricky Singkon uba syajiat kumu MP bathamai ke Shillong constituency bat ya usaling sama ubala syajiat natura constituency Ikaw ay kasuban ay khuble ya kipat ba di tebuak ngalai i baki pajba kidon la ka jong bor aka imlang kasala kam tama sangi mamda isang tuho ya kaji koridor jong bor kali kali ba isu tenat su kemen sikade monong-monong ina habal ya tuho i pajba ta di ba kandidat hari meta ki jit hidaladi undon kam nong yalam undon kam yano hundai kali kamon balai lot ban ai ko bor ko koridor dengan sungu pelat sikade ya kade ka mandat bagi pajak kilajiat ya ka PPP ngai kublai ru ya Dr. Sukon kaju ya Bang Vincent Pala kaju kublai ru ya i lasalan kita lajo pasti to garo di sukumen ya ki pajak ibalajiat kongres ngai kublai ke pamikiru ba lajiat ya ka parti kongres wa dilarang ba kaji kublai na ka tajo ki ya tre yalam ke parti ba torok kublai ya tre sistem Bangai kaji kublai ke pangro ya kandidat joko MP balalong MP menta tri sistem na kamunta ka jingha ulang salang jogari kajak putri kalau ke bae syaban suku ya kane ke kadau ka kongres bagia kawe ngatrai kari kadau ke ba isu ke fair ki bangim sumala ban sei ya kane ke election ko menta ki kimat bu thong ki ba bo magale ko parti ibar kilo ki batlat na kamunta suku yo padba ya la tu kandidat ujungi saya padba bagi dan kita thong imat kala bandai na kadau kataru kadai kawe ka bagi padba ki semua kat sebalik sebab hai kidon kami ke jingkala kala badai yanu takadau so isu tenap ke padba isu thu ke jingkordor jumpo kidon kami ke jingkala bar kile syai kata bar kadai ka pandit ka kile menta kita kwa da itu syai ki padba kidon kami ke jingkala po ke jela ka cubi kamtam ka dilum khasi ke cubi nah i kadai hi kowe kadau kala bandai kowe kadau aba hangtai apo kajela gi shop poson hangni ngia sejarlang pe ba ibat ba kadai na kataru ku kadau are ngamkwa ba pensyai ke ngam sa pensyai lang kai kadau ko bigidon hangni kadau la jong kadau ngila keren na por na di por unswa la keren ba ka MLA ba MDC ki long la jong ki kisno ngikwa no ba MLA ba MDC kan long lo kaju de katai ke kajing thang kajing amot kajuni kamtam no gas kasil ko bawa mga ngadon arspa tradisional kubu MDC kuma mali bade ngadon tang spa life ho tu bok thepto ta ka MDC don santuar aja kan baha ka MLA don sopundri hoja tinga su ba kam de ka ikwa ba mara bukan lo kaju ya bro ki para MDC ya kan ni nomor kadang sudah election bani tinga mla ban ong ye te mense shom bani perkat ya bani ka shom ki kandidat nimla ba ni makam nimla ba long meeting ya maka election ke election dalawan ke election ke local election kamde issue ke general election andre ha dalawan ke local election ni ha jit unu kandidat tekipat ba ni ka jing start ka juki ke long mentra ke long yo nu kandidat ubaki ingon itna yo ta kin jit non kam banda kembas ru tamba kembas ida lagi kata ka jing itna ka jing kela masuk tanam masuk kemen bagi ba di lastam suku ke jing koridor ka jing kadon ke jing semua benot sebab pelat nama ladangi yo sa shisit kaladang kiu susu aga jika number game kemudian sebab dari kala benong mengila banyos sencaru ulam itu marong i menta ke BJP yo stang ars pasal kursi te kala long minority kala don kam sa kiwe ki parti banyak coalition lah stoi ba kata nagaleng ka kongres yo tang juga jar sa spot nagaleng jo ka BJP kala yo ar ko ya japan di tahu so pingi sutuna
Wala ngila ngala syadram kumbong. Nah, tadiang dia kini nomor ketika mandit juga paiba. Karena langsung masuk kemen bagi paiba agi sutu ya kajing koridor juga campur. Tidon kam ya kajing lah. Nah kadi apa? Tosap ta. Tidon kam ya kajing lah. Di lodge Vincent pala. Bukan dia juga. Lodge laisi. Khatsan snam mo kajing mimpi. Kibriyo haba kila yu iya kata kajing ya dan tijung khatsan snam. Kila pun ki jing bisa. Lau dei boban dei bosio. Indah kila bisa. Tika de karai ke joki. Timam ba idon kam no e jingale. Ninang pad klan yang ke parti. Ngi i bagi pa akim dei bagi isi ya ke kongres. Lagi kadai kira tang akan ke MP election ko. Unda ke isi kongres. Ya ke jing penkela ya kita ke Nukit kam. nokit kam.